kadagiti sana makamamusyak ni Jenna Almoite mga kakamakas man ng biyanang. Kenta kinkukwa kan original uploader iti biyag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw ang mampa ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa, ken Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laingag bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit abalay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na itay veterano a karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang. Nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan mait, daanin ata nabayagan ang manugang ta day jay. Nakaimimot pa'y day jay babae. Manipon nagbali na manugang ta day jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan matsabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayon pa'y mat medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amamlina, tanay. Rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay matay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Kasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ang mapagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isuble. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu idi tatang. Diya anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tangamin ti madi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung nga mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di manugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpay. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di manugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetaw. Kas ano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babaen yu. Agbubulod kayo nga katugangan.
Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di manugang mau. Sinaan la ko mga amino nilandaw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpaili Lina, anak kao. Agpawit ka. Aywan man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Idinapan kami gibagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludag abarawk. Isublik tumat lang. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay, itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinan dakpay na kusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nagalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samang. Why, ta namin sa lakan ng inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka katintid na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Kalaag baing. Apal mo na dahito. Tadi mo may turid ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na nga nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimbang pat. Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan.
Awan da dyan nga katugangan ta. Kusit da dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamani pud idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspos yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo te kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray tajak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Eh, nagla ka. Sanaya ka agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ang tricycle laklaangon. Baka mo ka. Paggastusan may tiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ka. Basta ang tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Karyaw! Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan sabat prino na. Timayab mutan. Nakaw. Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Nakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabit ang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya am lakumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo. Pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausarin tayo alugan Tauray siyak tiyag manihaw. Kawa mo nga rudlugan tayo. No kaya mabulodan tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Lasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunammetlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabalay ta ininayadag tiyag manehaw baraw. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Abay nga, yakas na kayo matay.
Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan mabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, sana ay. Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay ko mamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San ko alugan day ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilang sa kanong rayjay. At nangamin na pananda. Iso nga awanda dito'y balay. Talo alaw da iti napananda. Kaya't nangatangay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang haribulaag. Agpaisaw, paray? Uy, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wala Oray san ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilugan. Ay, wala paray. Isublik ba't lang ti malam na? Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan ken tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasuling dakmet tay nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tay lisensyak. Anya? Ay nadaytan ibagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyong mo na para iskaw. Kantay gayon ti anak ng akin lugan itim pagpulod na. Nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya, Mare. Jak sumurot. Rasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyug mau. Jak met nga ron amot ayan nan. Oray ti anak ko. Di na amot ayan nan. Tadi na kano makuntak. Anya? Ay na, mangipasubo met dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol met lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aroda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na matlatang amin na binulod. Tulungan na anak ko. Anya nga tiaramitak. Mabalod akong betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ko. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Anya day ta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti punno akarnraper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalod akaw ni tiagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamak kan kakaryo.
Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta na pasamakan ka. Kinatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Ewan ba kahit? Promise. Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa. Naragsak nga oras tayo manan amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Leona, saan napod no nagan, tintay patangatang drama itangam sakmay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Cubs at Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy to'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga ron, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayim na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo mga ron ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulad ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Eh, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkaponda gito'y nagaduan natang, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay na, gyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang ko. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre itinatang. Ang padawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang rona no kastiya kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang ko. Apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ay, kwa anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa mauray may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang.
Nagalas mga amin ti ugali na diya kabsamaw. Iso nga awang mayat nga garam kang kuwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yaw. Manok sa matgata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Adamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo ngam. Thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan ba't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intud na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ile. No, apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina. No, kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Anya nga oras no samangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabyan dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko kin kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Orayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyama na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyamanak ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. Ket kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apaham mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampod no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanya. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tanggad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na ya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiinayatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklon day di Ramil manang. Ibagbagak lang mat
Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag kapay nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at gandat nga agarom kanya. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyanan. Adda nga ta di da nagustuhan kanya. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya kamaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka aparakan ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpat lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kasdi asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro, awan makunakken ko na. Aho, haan nga mapagtalkanday jay nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Hangkang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas nanak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaanak tina. Paunaanak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man gimatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang ko na ni manang mo alyo na nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkitday. Sumapulak lang nga iti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan ba't nga iso ti kursuradak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag kwa dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Ha? Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ha? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo ta bumakitan na balasang. Ngam mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasdi nga ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Ha? Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di nga iti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere dagi nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram dagi kanyam. Manang, Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Ngamawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. ha? Masurunak matitita dyan nga Ramil. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot.
Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na? Ha? Napempen, tasakmat lang ang angam dayjay. Nay, apa yun din Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaim. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagi jay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagi jay? Ket padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nubyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jack imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsimnaruno kayo la simbangpot. Ay, ag-ura kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Eh, amo yung jack amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga ron ti problema. Ura karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasangwaan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagang mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti kanak itula ko ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuam dito anak ko. Itaypay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasaritan nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsaw. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsaw iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraw datutian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crush na kid di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, ang tugaw kan atag sasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbirukan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayo nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kaniti na. No ibagak nga lalaki roti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom.
Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanahang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mat Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mat nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang ko kayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo, Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Unak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom kan ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang nangyara. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisahon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapaanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kin ni Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akanya nga tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agararam kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry ano nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Un nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasayat ka numat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan nakatagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro ka nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada nasa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat namin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakaitan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Oho? Katpas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Oho? Ora awan mat Turay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga ron. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbagay ito'y lugar tayo ang katugang am teritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day ta nasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patanti retrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talagang agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaran na. Iso nga umay ito'y. Ay,
Ni Tina te umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga ay? Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayem mo, Leona. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken shoutout mampay kani Stanley Balag dita Pudtol Apayaw, Evelyn Kalindas dita Dubai, Lord Jury dita Macau, ken Resty Vilota dita Isabela. Manipod man kani Kabsat Duro san napud nanagan tintay patangatangi drama itang gastoy tikunana. Dear manang biyanang, adanak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tsak kayat nga si tagbalin na at trabaho na. Ken oray tagbalin, anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko maa-professional, ti pakirelasyonan, wano pakiinayatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot ang. Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho ah. Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti inggraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat agman manik yor tararamidan na. Wan nga ro datang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagitoy kuko. Ipa-extension ko manen dagitoy kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam lagi tako kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bay ano pay laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pay tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit di ti katulungan dito'y insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak matan ka. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo o. Ang damot ditante pagbayan nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ton trabaho. Kas makita yung mat. Inal daw, aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayo. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arod narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaambo ka anak ko.
nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yu iti masida. Day talaang, Wan, tabasit matlati sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Wan, dakkel nga agpaiso, ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laang, at dapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal na nung dakkel ti sweldaw. Apag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromotak. Tabaron ngumato ti sweldo. Nay, ada ka man dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki akmanong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit diti ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika ngay, nagpalingki ka mag? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayan iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Ini kan nakmat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mo't na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay wala, dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidagmanan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan anala ka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamod tan, nakarkaro ama presyo ra. Sonya, amo man no sino ti nobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di na nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpat matkit din ni Jerome nagagat pa eh. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay ano iso ti kayat na. Ay way, kaano nga ipasar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat na. Saan pa'y nga itatatang? Adapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumo lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay, agyamanak barok.
Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung kami nasorpresaan ni Sonya, tata. Adagayang plano makasta, Cholo. Uwan met mahal. Nabayag ko ngay nuray ti panagkita ta. Kahit ka maudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si manmat gayam tinobyo ni Sonya kasinsin mo, anak ka. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wenang, nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kwachismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinobyom. Tagibas itin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga, ka-agriculture tinlepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyas ka balasang kaw. Kanya nga ti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Itamot basit balasang kaw. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Naitabot lang kokoko ter aramida mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Uy, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dit Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang dati Nudikat pa nang isakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Lay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Insarak tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramidin na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay niso niya nga'y, kumusta mo ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tayo siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itataakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wala. Kan uray agsikaw ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wala. Sana kasi di anak mo, adi na amo tagpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot akin ang maestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan nakiding, masaduta. Kanya nga tanong mga alakamot iti education units mo. Barang mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay ti dua, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mat atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manan ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw.
Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo ilang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala ko maata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapat na iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day taagbalin nga apo ka. Ay, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawit ka day. Kaano ngay kasarna ka? Di nakpay rineplyan. Ngam nakita na mutan tay message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumuklukmag ni Sonya. Masikog ka din. Ay, wala tay. Andan to na po ka. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarag idan. Jak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyan ti kayat mo asawan. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man natila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mau? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalay. Apalam! Apalam, Lete! Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamakin ka kan itisikog mau. Sapay madlawan ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingpot na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa'y anaala ti kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho iti aya? Awan ata sa anak mat anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmat ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. When amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbuset nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo.
Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, Uncle. Nagyaman na ka, anakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, Uncle? Bakasyon nga min ita dagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukut aramidok. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay, narimwar. Napan man nagpakulutan, Tsak mo masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kadadya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax nito'y balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan niyo pa'y laang, Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa pa'y mo't na di asiman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray ka anakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man dita, si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagay. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturo akpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akalintayaw. Agsuro kakitimod tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan asum ko dita. Kan kababain. Di adala, ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot ngamain. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak agad. Sursurwag mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Tapno adalang may saang. Ang nakapsut mo't ngaminan nag iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a prestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Lukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo tay kasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amulan na anak natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays,
Sorry mababainak kada kayaw. Ado nga minti sinasaok iti kalabay sa may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakat anya nga road, tay kunada nga roden. Maipalubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na ken iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.